Državna preduzeća mogu da rade efikasno i da ubrzaju privredni rast. Najpoznatiji plen političara u Srbiji su državna preduzeća. Svi političari do sada postavljali su svoje odane ljude za njihove direktore. Da li mislite da ti direktori rade u interesu građana ili u interesu partije koja je postavila i te direktore? Ova preduzeća nisu efikasna, ona su zaštićena od konkurencije i ona zapošljavaju preveliki broj ljudi. Ti ljudi uglavnom dolaze iz iste političke partije kao i direktori preduzeća. Kada, na primjer, uporedimo profitnu stopu Telenora i Telekoma, vidjet ćemo da je Telenor daleko uspešnije preduzeće za razliku od Telekoma, iako to postiže sa znatno manjim brojem zaposlenih. Šta se onda dešava? Iz državnih preduzeća izvlači se novac kojim se finansiraju političke partije. Brojne su zloupotrebe i manipulacije o kojima su pisali istraživački novinari. Nažalost, mi kao građani retko kada saznamo da li će i kada bilo ko da odgovara za te zloupotrebe. Ova državna preduzeća ne rade dobro. Veliki broj njih dobija subvencije iz budžeta, ne ulažu dovoljno u razvoj, prikrivaju svoje poslovanje. Svi mi građani na kraju plaćamo za ovu neefikasnost i obmanjivanje. Pritom, gde god da se okrenemo, u Srbiji su svuda oko nas državna preduzeća. U razvijenim i bogatim zemljama broj državnih preduzeća strogo je ograničen. Oni se uglavnom bave strujom, gasom, komunalnim uslugama. U Srbiji, osim ovih sektora, državna preduzeća su prisutna gotovo u svakoj industriji. Banke, osiguranja, telekomunikacije, proizvodnja kablova i vozila. Državna preduzeća u Srbiji omogućavaju političkim partijama da izvlače naš novac za njihove potrebe. Državna preduzeća u Srbiji usporavaju privredni rast. Umesto nerazumne potrošnje države na njih, država bi trebalo da ostavi više para svima nama, građanima i privredi, da više štedimo i da više ulažemo u razvoj. Svi zajedno trebalo bi da prestanemo da verujemo u tu zabludu, da će državna preduzeća postati efikasna i da ćemo zbog njih živeti u boljem i prosperitetnijem društvu.